Bosna i Hercegovina u periodu između 1878. i 1918. bila je novoosnovani austrougarski kondominijum nastao vojnom okupacijom teritorija Osmanlijskog carstva 1878. godine na osnovu dogovora velikih sila na Berlinskom kongresu iste godine, a zatim kolonija uspostavljena aneksijom koja je izazvala dalekosežnu krizu. Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine iz 1878. godine je okupacija bosanskog pašaluka i hercegovačkog vilajeta od strane Austro-Ugarske određena Berlinskim kongresom područja koja su do tada bila pod upravom Osmanlijskog carstva. Dolaskom austro-ugarskih trupa pružen je oružani otpor uglavnom od muslimanskog stanovništva i naoružanih jedinica. U periodu od 1878. godine do 1908. godine od okupacije do aneksije Bosna i Hercegovina je formalno bila osmanska provincija, ali je stvarna vlast u njoj pripadala Austro-Ugarskoj. Po Berlinskom sporazumu i Carigradskoj konvenciji suverenitet nad BiH pripadao je sultanu. U Bosni i Hercegovini svaki od tri naroda je po pitanju politike bio predstavljen svojom političkom partijom. Bošnjaki su zastupali Muslimanska narodna organizacija, Srbe Srpska narodna organizacija, dok su Hrvate predstavljale dvije političke stranke, Hrvatska narodna zajednica i Hrvatska katolička udruga. Bosanski sabor kao najviši administrativni organ je uspostavljen ustavom iz 1910. godine. Kulturno-prosvjetno društvo Bošnjaka je Gajret koje je osnovano 1903. godine, a Kulturno-prosvjetno društvo Hrvata je Napredak koje je osnovano 1904. godine, Kulturno-prosvjetno društvo Srba Prosvjeta koje je osnovano 1902. godine i Kulturno-prosvjetno društvo Jevreja je Labanove Lencija koje je osnovano 1892. godine.